یوازې پاریس کلی ده تاسو کتلی شئ موټرو سخت بیروبار همیش د سهار کې یا مازدیګر چې دا خلک له هغه نه راوځي له کار نه ډېر بیروبار دغه د کولم هغه ده کلیسا هاخوا د بس شاته هغه شوله پټه شوه کولم چې ده د پاریس ډېر یو تاریخي ځای ده صحیح ویډیو هغه هم نه کېږي موټر کې سړی لاس هغه کېږي خوځي ملي بستونه دي د پاریس ده Et est-ce qu'on va réussir à le vendre? Romano est de retour pour les conseils pas chers. Bon, allez, les messages que vous nous avez laissés, conseils beauté ce matin sur Skyrock. Et ouais, les beaux gosses et les belles gosses, vous êtes toutes sur Skyrock. Vous avez bien raison, un petit conseil beauté. Un conseil beauté un peu particulier. On va parler des trucs pour le visage. Ouais. On n'a pas parlé de ça. Écoutez, heureusement que Charlène est là. Bonjour Charlène. Salut, c'est Charlène. Petit conseil beauté pour les mecs. Mon mari avait... او د هغه کې به داسې بعضې وخت د وړې وړې هغه لګېږي لکه بازارونه لګېږي دا خو بیخي واړه ده خو نور هغو کې چې دي هلته بیا غټې سخت بیروباري بیا پکې خلک د شیان راوړي ترکاري کاجو هر چې شی راوړي خرڅوي رسکنو موټرو لپاره ډېر بیروباري هسې اشارې و هغه زښتې ډېرې دي پکې زیاتره هلکان چې هغه کوي د موټر لیسنس او هغه واخلي بیا د پاریس ته دونه زړه نه ښه کوي ځکه دلته سخت بیروباري د موټرو او ترافیکي اشارې زښتې ډېرې دي Bon, qu'est-ce que vous avez comme conseil bon, je m'attendais à tout, mais pas ça. Comme conseil beauté ce matin, un petit conseil beauté, un de plus.